दस्तरखान मعنوی خدای تبارک و تعالی که متنعم شد. ماه مبارک رمضان انفاسکم فیه تسبیح، یرون اینی هست هم و خدای تسبیح الله. نومکم فیه عبادت، یرون ما نیتم و تو دیمه نو دن آره خدای شیت ارزشی نو دیمه نه کی نیتم چس بخورم خدای عبادتی. عبادت قرآن نمان چام چی ارزش نمودوس، خیالان چام چی ارزش نمودوس، روزات چام چی ارزش نمودوس. چند دیتوس عظمت این می‌پی مهنت چند وگران نماز زندگی باید به خدا از عمر کاس می‌پی کریزات کل شکر باشه الحمدلله رب العالمین. دریم سال روز ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام سامن من لذا دی مناسبتی که الگب سے یرون نگی تو سے خجا مولا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فقه خدمتن و ینتم المؤمنین مؤمنات یوم خدمتن تبریگ و تهنیت عرضه. امام حسن مجتبی رسول مكرم الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم في قصة كسلمز الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. بهشت سيدنا سردار كن تمام جوان كن جمعي بپاو سيد کو سردار کو امام حسن امام حسين عليه السلام. اگر گاسو چیز خدای تبارک و تعالی عروولا خدای لکھنس پلا در رسول مضبوط بس کریلوک سم نگتو که قرآن دستور تندور تمسک بزره پیغمبر اس که سلمز فلیوال علی ابن ابی طالب والحسن والحسین تزمد کملا علی مرتضای فقنا امام حسن امام حسین ولایت قل تمسک باروش این خدای عروان رسول کریلی. اگر دوسون نگتو اهل بهشی دوسون اهل سعادت نسودین. دی مناسبتی که انتم گمنا تبریگ و تهنیت عرضه ولی بهر حال تمام عالم انسانیت لا و بالخصوص عالم تشیع لا واقعا افسوس که دل خراش مید پی دل سوز مید پی صالحی حادثه که عالم تم اتفاق سون یراننی بزرگان مرجعیت کی ایک سرمایہ اینم متی فرس قوم ملت فرس افتخاری میتی هستی که تو اینم فسسم متما رهبر معظمی فیقو کی زر برگوشمت خری فیقی بیانات زرنا خری فیقی هدایت رهنمایی زرنا خری بصیرت زرنا خری فیقی سیاست زرنا خلاصه تمام ورد حساب پہ کہ جہان ہم گونی کی شخصیت چی دی سرمایہ و افسوس کے بعد کیا کرے گا ایران نمی لفنا لن مشاسون دومتی فرس مصیبت چکسون بیسن الجنٹے عالم دنیا کے مرگل باو فقیح اس پر ارجو معمولی علم کا عمل بین اتخانی عالم چک دنیا کے مرگل باو رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چی کا سلم كسر موت العالم مصيبة لا تجبر. عالم چک دنیا کے نرگل باید مصیبت چکیم جبران ناپذیر ملتی جبران مچھایتی خسکم مچھایتی. عالم چک دنیا کے نرگل باید وثلمتن اسلام یک رخنے یک سراخ چک اسلام خیمول بطرین لا تصدو اصلا ازگت پمیان ملتی ده سراخ کو بند مچھایتی. پیغمبر فقس کا سلمز موت قبیلتین ایسر من موت عالمین. عزیزان کو یک قبیلے یک قوم چی کھرن گل نکتو دو آسان ہیں اسلامی فرس عالم چی گل باوز یک قبیلے یک قوم چی کھرن اگر گل نکتو عالمی گل چس پہ مصیبت کو بسنت مصیبت کو آسان ہیں اما عالم مصیبت کو جنٹے عالمی کی کنتی عرق نپسینہ روین چک چھن امام اشسپا یرانما دین معارف کن دھن چپائی پیو حلال نہ حرام دھن چپائی پیو چھن امام اشسپا چان سے فرنس بین درام نہیں مشتہدین کنس مطمع آسان چی سوچائی پورا ورلڈی حساب پہ کا دنیا حساب پہ کا سپیچ چک
سخنرانی چی اگر بود نکرد سام سی زحمت بار بشین ایران ما آسان نیم. آجکل میڈیه نمزایم کلمه چی کرن توستا ضرب میان موکی نمزایم سام سی گتا زحمت کر چاہیے کلمات کی نشی واسه زر چاہیے یہاں چی خود پہ کتو شامل دوگا یہاں چی کے نقصانی کے کتو من دوگا سام سی دنیا میں زحمت کرد آرمیس ایران مجتهدین احسان کنیست تی مصیبت کو مطمع لیک سنو واقعا جمتين ويت مصيبة شيء عالم الدين لا كم عظمت شجمت كم أرزي شجمت رواية الإمام الصادق سلام الله عليه في حفظ كسر المولد عالم بعمل دعيت كمي حضرنو عظمتك ملكوت آسمانيان كن فرشتگان عظمتك كل یاد باچا چاہیے عالم بعمل فرشتگان كن استجلیل بچائی تعظیم بچائی دیران منگا سادس طریق سن جبرائیل امین تو شخصیت کو سردار فرشتہ و کنتی شپت ہنچائین عالم تعظیم احترام انو دو دسوی معمولیس پریگ من دی عظمت کو غور کتو بانکتو اللہ اکبر جبرائیل تو شخصیت کو عالم دین لکری شپت ہنچا چاہیے امام صادق سلام اللہ علیہ فی اپس کے ساتھ ملک حس کے قیامت جب پہنو عابد لا خدای تبارک و تعالی اشتمرنا ندار ملو لے عابد لے خدای عبادت بکھن انطلق الى الجنہ کرم بہشتی طرف لسن کرم بہشتی دستور مت کرم بہشتی طرف لسن سوا عابد لا عبادت بکھن اما وقیل للعالم اما علم دین گھوری اٹھن معارف خدای کا عمل بین اتکن دے عالم پر اچھی کا سر ملت خدای شتی امونا دستور مولو ندای مولو لعالم قف وتشفع للناس کرم بہشتی طرف درم مسوئن کرم کھیل کرم توقف بس وتشفع للناس یعنی مقام کو لین سے نہ چھوڑت مقام شفاعت کو لیت یعنی میون شفاعت بس لعالم یعنی عالم یعنی بہشتی طرف لگار چھائے کو گر چوک چوک طرف عابد لا در بهشت انسون بهشتی انزر دستور وما اما عالم دین لا يرن كل درم يوم لشفاعت بز يرن مقام شفاعتي كتونه وتشفع للناس يرزمون لشفاعت چیا بحسن تعديبك لهم يرزمون لا يعمو آداب كنيات تنصر يرزمون لا يعمو اخلاق اسلامي كنيكا معرفي بس تعارف بس شجب سر يرز حرام حلال يا تنصب معارف القرآن أهل بيت يا تنصب لعالم لذا مقام شفاعتك تهون يرز مين لچين جربنا الشفاعت بس يرون بهشت نرون داخل نسون درون بهشتي من كم كل الأقوال ما كم سيرسي بس بهشت داخل بس لعالم سير عالم ديني عظمت كبير لعزيزان كون ينتهي سكنين ضد مولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دی روایت کو حضرت امیر شپے کہ شہید ماہ مبارک رمضان ماہ مبارک رمضان یراننی ائمہ نا ابو الائمہ مظلوم عالم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ماہ مبارک رمضان طرف سے ماہ قرآنی قرآن انس و الفت پیدا بس قرآن کریم تلاوت بس باقی الزام ماہ رمضان فرق شار وشائی قرآن ہمیشہ یران ماہ مبارک رمضان مطمئن یمبولوس پر وشائی تدبر قرآن کریم صرف زبان کے سوران زرچاو چامن معانی کو نکر فن توجہ شار وشائی ماہ مبارک رمضان ہم قرآن صامد نازل سنوئی کے مہنے گن وہم قرآن ناطق امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ شق ولایت پسند روایت اس کے ساتھ ملک ماہ مبارک رمضان نازل سنتے ہیں لذا ہم قرآن صامت نیراننی ارتباط کو قوی شار وشعین ماہ مبارک رمضان ہم قرآن ناطق قرآن صامت نہیں وہ قرآن ناطق امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ شقنا انس و محبت پیراننی قوی شار وشعین مولا امیر المؤمنین اس آخری وسیعت چکے دیاران منی فریس ہمیشہ تعبلو تو شاہ بشائی دیاران منی ذہن عروس پر بشائی دیاران منی مولاسی کا سلموس کا سلمولدو ان هذا العلم والعدب ثمن نفسك لے مؤمن
خطاب بسامود يا مؤمن لمؤمن لعلي قبول كفن لخدائك إيمانكم كان لمعاتك لرسولك لعلمك إيمانكم كان مؤمن من تقصد في مسرين هذا من تقصد نجار زوجين أنا السادة الله فلان زوجين هذا من تقصد نفسي ما هندي أما لمؤمن مؤمن الحمد لله مؤمن أما مولاي كبدي خطاب قرآن رسول خطاب بس مولا زرت لفلاني مزارا لشاجوا لفلان يا غير من تقصد سمعت له مولا أمير المؤمنين زياران درب خطاب من لفلاني صرف من تقصد رين رفي موت معذور تيجي سلمة إن هذا العلم والأدب ثمن نفسك يعني وجود بلا قيمتنا أرزش بتشين كيوتزر بنا مرداس كسلمة چیز نیسیکا تام تک دی چیز نیست که اونو کتو یعنی بگیریم بین لچانه کتو عظمت تو خدایشی که اسکتی إن هذا العلم والأدب ثمن نفسك تيجيك علمي ونيسر سي أدبنا أخلاقي للمؤمن إن هذا العلم والأدب يري علمنا يري أخلاقنا آداب إن ثمن نفسك يري وجود بقيمتكو أرزش بو دنا علمنا أدب بك فما يزيد في علمك وأدبك يزيد في ثمنك وقدرك تام تيجي علمنا أدب إذا في شيء نكتو يعني حساب خدایشی که عظمت نریم پسنده سکتیو علم دی خدای حلال نحرام کن خدانا ائمه زیران انگار یاد تاس کو پی درسم مکسر کنی که چام سنگ اتا شش شد نکتو و چام سنگ دیوان یم کو اخلاق نو نکتو یعنی حساب په قیمتي ارزش پسنگل نه اولاد کے سلموز علمی حساب په کا یرما خدانا چی بس رابطه برقرار چاہیے خدای دے لمپ متنا علم نستم چاہیے ادب ذریعے کا خدای تبارک و تعالی ادب متشی بس ادب ذریعے کا اخلاق ذریعے کا خدای خدمت چی بس بچائیں ضربہ متنا لگانا چاہیے اگر خدای بہترین خدمت چی بو سم نہ تو آداب ذریعے کا خدا نے نسبت اللہ مسجد آداب کی تو رعایت باروش ہے شک نے نسبت اللہ ہر چیز نے نسبت اللہ متا آداب رکھتے اسلام دینار مقدس جامع دین چگین کیارا نما حتی لیٹرین اشارہ کیا تو چی بسی شچین بین جانا چی بچین تمام جامع آداب ناخلاق یاد تصمیم دو جو رای زمزوس نے نسبت اللہ مسجد آداب ناخلاق تو رعایت باروش ہے جامعہ نے نسبت اللہ چی آداب ناخلاق تو پروش ہے خلاصہ ہر چیز نے نسبت اللہ آداب ناخلاق فسم مطلب خدا نے نسبت اللہ آدمی شخص پر مشاہد عزیزان کو ترے یرا نماز کھیت بنے کہ تو اللہ اکبر یہ جو فقہ واجبات کے تو رکوع سجدہ تمام فقہ ہزاران آداب ہو اگر یرا نماز کے تو ٹھیک ہے کہ تو فقہ آداب کو چین زیر شاید رہے پھرے میں تو ممکن شاید مل پڑے تو اب فقہ آداب ہے ماتم خدای تبارک و تعالی نسبت اللہ برابر ہم لنشائنام فقہ بچائنام روایت اس کا سلمولت عزیزان کن مطلب کن مزرد در کوانا مطلب مکمل لیان چکی پہنے مال چرکوس کمانا دور کن مزرد در روایت اس کا سلمولت اسرق الناس میونی آنو من سب بسک چور کو سب بسک کن ماو سین جوزر بنا من سارق فی صلاتی سب بسک کن ماو یان چکی مال کمود کو کسی کمود کو دو من مال حساب بامد اسلامی کن من حساب بامد کن من لنگ حالانکہ کوئی لازم نہیں تو ماتے شوق چی مال کچھ کن جو بجو چی پہنے کچھ جو ادھر شوق پوچھ سے اسلام اس کا سامنے سب بس چور نر کنوا پو دیشا کس پوین کی کری شک کے ہمیں چیز جو کوئی شیطان جیا کیا ہے صرف کر بتا دیا کیا ہے آداب پر رعایت بامے ارزا بس جو مگر کیا ہے اور کو پر کیا ہے کو چی بس کو رکوع کرنا حج چیو سبحان ربي العظيم وبحمده ذكر قرسبتي كامل لتن مرغزده طمأنينة نيمبو أدو ما با سبحان ربي العظيم وبحمده وزلزل اللاس نقدر كسينا يا أركوين كسين جدني وبحمده بكريم السيقى ما سامفزده يوتا من درمت جامعة يرفتو سنة 4 منٹ کم سے کم مطلب ظهر شق اگر دو پر وشاين 2 منٹ تمام بي السلام عليكم دعوانا چی بس اگر تلين پلی حلو حلو زربان سورة यहाँ चीज पर आता ना छोरे छोरे तुम्हें
Nicht kunma swin zamana kunma Islam iska salmalet sak bas kunma do in khuri khap pe usko ito shab adab पर रियायत आमित सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिहि जरे जिक्र सजदा संसा लम सजिया समी अल्लाह पर जरे अमर गोश्त में जुया अगर खुशी नहीं अगर खुशी अजीजान मन को मौला अमीरुल मोमिनीन इसका सलमत इन हादल इल्म वल अदब यार फिर अदब पर निस्बत लशस खुदा ने निस्बत लशस दुबा फिर बस बिस ने निस्बत जामिआ ने निस्बत खुलासा हर चीज ने निस्बत आदाब का तो युतम दे आदाब को निका सांसिक अमल बेतना का तो वयरी इल्म दीन को इजाफा सुनने का तो खुदा ये समझात बिशिते अर्जिश पसंद स्केते ले मुमिन मौला अमीरुल मोमिनीन इस आखिर लक सलमत ले मुमिन ना अली वसियत पदाविन है यारा इल्म दु पर बशी दीन चीज़ां को निस्बल्ला दुनिया में उखरा युद्ध उनकरा अम्मा खुदा इशिका हसके क़यामत के अज़मत को खुदा इशिका अज़मत को चीके इल्म दीन का वही सिरसी यानी आदाब ना अखलाक पे का दुनिया वसियत ले स्टूडेंट्स को ले जवानान को ले इल्म सरबन खन सिर्फ इल्म दुनिया का इक्तिफा मबूस है हसके कब्र चुप फाबा नहीं हमको यारा 2000 दो चमचा जगह हिसाब किताब लिंक जमीन है अम्मा फियाक पूछी बस रोजा यानी ची बस है आया खुमस्तान से या बतास असलन साल खुमसी थी उन्होंने पता गाय में लोगों की मौत चीज गाय में तीन टीम के प्लस ऐसे साल खुमसी यानी ची चैनल ले अजीज को ले में दुनिया चल बोल करूं इंशाअल्लाह इल्म दुनिया को नहीं हमको आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के मन आसान सुन मतलब चरवन आसान सुन दे रिसाला जरना उर्दू के मता जब ट्रांसलेट सुन इंग्लिश का सुन हर किताब दीनी को मता तर्जुमा सुन सब ये चलते कम से कम इल्म दुनिया को नहीं हमको इल्म दीन को असके यार नहीं काबूल कुर्चा होके दे इल्म को मता जरूरी सेम इज ना सोशल ना हिसाब ना फना दुनिया के जो को ना मैं इंशाअल्लाह छोट मकाम जी के अंदर से अर्जिश तो अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन जरबन हमको यार मानी हम मुस्लिम अरे सेंस मुस्लिम अभी मैथमेटिक पहुंचे ना जो छोट जुदे जोला बन सोचे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन जिंदगी दुनिया खत्म सुन कब्र में चुप फाबा नहीं हम बोल नकीर न मुनकर अब सवाल बचाइन यारी खुदा को सीन यारी किताब को चीन यारी जिंदगी पर लोग खुदा दस्तूर बिन के चिवा से अमल बस आया हिसाब किताब बस बेतयामत अता रवायत इसके सलमत हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु ले मुमिन कुन हस्किया क़यामत ला खुदा हिसाब ने किताब बसंदुल्ला दुनिया के राय फिर इस हिसाब किताब को यार मैंने बुजुर्गान को ने सीरा को घना चाहिए कि नजूज बना जब चिची गिरगाल बना शाम को ना थोड़ा हिसाब किताब बचा तर माता दुकानदारी पे सीबे कापी जा को में तो जो शाम मरन ममन असल क्या शायद खबर हो तो नहीं पता चीजें क्या खबर मुझे साल मिस्टेक कापी क्यों सुस्तांसो सुस्खेर सु हिसाब किताब तो मैं इंसान बेत में बैठ जुदे होदर माता माती अगर चंदा पहले के तो ना तो पहले क्या सुन सुचाम से हिसाब किताब अगर काम चीज़ सुन वो दूँगा घर तक मस्त आता है चुनियो पहले छोड़ सु सब किताबत में ना हाँ बुजुर्गान को निज़ारा नहीं उलमा शख्सियत इन लोगों के उलमा को निश्चित पे यूज़र बना दिरीनी छान रान मानस नल्ला हिसाब किताब पे पा मोतो ये कहना बिस्मिल्लाह मज़नी माज़ सुबह बस देखें साम से खुदा थक पिलास बसो साम से खुदा मिथक पिलास बसो अगर सिर्फ खुदा थक पिलास बने का तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ले शुक्र बेपा अम्मा गुनाह चिदन से ना غير معصوم शायद गुनाह दन मुमकिन है अम्मा गुनाह दन से लगे तो मलदन खान नफस माबूस बेपरवाह मदु आखिरी वक्त पे के हिसाब किताब पे अगर गुनाह दन से लगे तो तौबा इस्तिगफार बेपा तेजक तो मरगन बा इस्तिगफार बेपा जो पना जो लुक से पर खुदाया यरज दे तमाम नेमत ने एहसान कुन गम्मी कमा तफज्जुल बस करम शज्द बस तफज्जुल बस मिन्नत बस ना नीश असना शलून यरज़ना नेमत शज्दे बसना गुनाह न मिदन और विशिन मा अम्मा गुनाह दन खुदा यमस गुनाह न ये बस पश्चिमान से बाजी से छाना यरा नहीं मौलास के सर मुल्क नी वसीयत को जाविन ले अली मुर्तजा कबूल रखें कुन यंते इल्म को है इल्म दुनिया ने यम इल्म दीन को नी से आदाब न अखलाक को जो चांद से योना अर्जिश पे यरा ना गेन लगे يرون المجتهدين عظام كوني عظمت جل يضربوا عزيزان حقيقة ما تعرف تصمم رمنا خداي دركن خرج
اما ظاهر کو متی اعتقاد کو دیو این یارو نہیں مجتہدین کو نز علم دین یا مفتر نکتو سب وسیلم چ کھن کو متا نہیں یا کھون مجتہدین اسلام کو کھون چوزو کی معرف چھ سو متا نہ دے ایمان کھری مان سے کہ ایمان کیا نہ سے متا انسان کو نہیں آداب اخلاق یا مفتر نکتو متا بس صد درس متا مجتہدین فقہا کن آداب یا چھ جو یا سو تمے کامل يوقنا دار مجتهدين كون يرى من رهبر شيخ خدا رحمت بشي باقي مجتهدين اللي كده زنده وتفرس الامور كما عظمتنا ارزش کو چی کہ زمانہ دیانے اس کے کہ چیک کو علم دین مصر سے آداب نہ اخلاق کو واقعا رهبر شيخ پہ خصوصیات سے گاو سوجے مولا امیر المؤمنین اس کا سلام ولد خالط الناس مخالطه ان عشتم معها حنوا إليكم وإن متم معها بقوا إليكم لعلي پیروی بکنکن دو چیز اخلاق چی میون نسبت لایرین دو پر بشایی اگر یاران سونے کا تو یودنا میون اس پیار بو یری طرف لجزب شخصون سے یری طرف لیوم و طور تمنا بو دو چیز رفتار چی نتینو اختیار بس اگر کا تو یاران زندہ یودنا کا تو پسند بو میون یری طرف لیوم یاران نڑے سے تھوپ پڑے تو یاران نڑے سے سپیراتم مڑے تو ان سے الفت اختیار کو نہیں کہ مین شو مسوجو ہسی نے دیکھ سکتا ہوں آتا ہوں چیز اگر کا تو یاران دے سیرت نہ اخلاق پکھر اگر گل نہ کا تو میون اس فریاد بو تاچو فلانی چی گل افسوس خود دنیا کے پننا عزیزان دیتو مصداق افراد نتا دنیا کم تم چاہیے رهبر معظم شب خاصیت چی دیگه جذابیت توجیده نه صرف شیعه تمام مسلمان نه صرف مسلمان تا انسانیت کنی و کنی ده انسان کن برای حتی نگه تو گنده آده جلوس کنه ملتان مطمئن مثلا سنی فلان دون مثلا رهبر فتو کرمون دو دنیا کو دیو کو تمنا بخنا وانا مانگو رجال بنا نمبو چی شندجو گریا بینجو دی اخلاق کو تذکر یاد نکتو دی آداب کو تذکر یاد نکتو حقیقت کا مولا امیر المؤمنین سعادتات خدا ایسی تیری دیگری کو جل لائے ورہا میون اس سامتی تھرک ہونا کیوں میون اس دا مولا امیر المؤمنین شکو رسول مکرم اسلام اس غدیر خمیان من کنت مولا فہادا علی مولا سانسی 1,20,000 حتی حاجی کن لہرام عمومی کاس لنیو نیبیابنا ماکتو کھینتی مولا ان علی مولا ان ہے علی شک پہ محبت سذکر نکتو رسول اللہ محبت کریں علی شک پر دشمنین عداوت نکھنسیاں کھنے جر نکتو رسول اللہ دشمنین جقسیر من سے آمبوس دینا پیغمبر شک پیغمبر اولین شخصیت ہستی پر عزت انگام سویتی مولا امین المؤمنین شک پر گرتانس چوتھا نمبر کے چونس سب بس ڈگری فاتن چونس کیوں چوتھا نمبر کے اندر ہم قبول بس دیو من افسوس چکتا چی حساب چی کے قبول بس میں نے علی قبول کرتا چاہے انتہا مطلب جوتے نعمت دنیا میونی حساب پہ کنے چیز رو عزیزان متم خالق پہ درمیان نعمت تاربوس میونی اس نمان سب بس نامی کا عظمتی کے تھر لکھن پہ تھر گاں پھچین مانا تھر گین کھن پہ دینا سورہ بقرہ میں تھن پہ گین لائن کھچین میونی چیز رو ہما قیامت جب پہنو آیا دیانا اولی ڈگری کے ادھن پکی میونی جو رفت ستان یو بلو شاینا میشمین جو قیامت خافضت رافعہ قیامت خاصیت چی گاوین خافضت دیت سوگر میونیز اعتبار تن سے ارزش تن سے ار نمبر 1 خلیفے کے گھر کھن کن تھرک پھچائین قیامت حقیقت ستان موت جا بندمی نجو ادین غیان چوتھا نمبر کے ادھن یا مارا خلیفہ من کھن کو پہلا نمبر کے گھر پہلے کے رشینا پہلے کے گھر رشینا خافضت تھرک پھچائین قیامت رافعة قيامات خاصية تشيداوين میونیز ارزشنا مقام یدکانی امیر المؤمنین کو کسب بسی تروف حفصان قیامت جب پنستن چاہین علی مقام کو گرد بزرگوی کو رافعت قیامت از گن لکھر چاہین کچک تروف حف چاہین چانا دیون مطاوع چی حساب پہ کہ مجھین جوی ذرا دیانا آداب نا اخلاق حساب پہ کا علم حساب پہ کا لذا یران منا علم دین منا مهم انسو اخلاق و اسلام معارف کو نیاد بس زندگی میں جامع عمل پہنائی بائی کو مطالعے سے نظر ہوگی لذا دین بزرگوار پہ خاصیت چی مطاع دیوت ہوں دنیا کے اعتماد کو چام کو استمنا بچو عشق و شوق چی نہیں ہم بجزابیت چی دنیا کے رگل بلا شپے کا دنیا کے رسول چلن دے سب بسی بہترین موت پسند موت شہادت انجو دے
دیو سایان ارزشی چیو شیعه نمان گماشی چی نمینا صدق چی دنیا کن کل من علیها فان دنیا کن گما فنا چچری اما بهترین موت بدو این که خدای لمن جهاد بینچی ستور اینچی شهادت تون چو تون ملکو روایت اس کا سن ملک گاہ یقم لشب نسب اللہ مقام چی نسب اللہ یم برترین من مقام چی فرش چچین حتی قتل الرجل فی سبیل اللہ اما خدای لمن جہاد بس شہادت مقام پہ گتھونے تن فَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خدای لمن شهادت تون من ينبو فليس فوقه بر يمدو بسن خس مقام چی اصلا حساب چچنی فرش چچنی خدای لمن قرآن استرق کو تان سے شهادت مقام پہ گتھون میں اوپر اجتہاد مقام کو کھرے علمیت مقام کو کھرے آخری کا شہادتی کے مقام پہ گتھونے دنیا کے غلبہ اوپر دو سودے چنین دو سعادت منین دو تبریگی جگہ یرانی مولا امیر المؤمنین شخص کے سر ملوتے ماہ مبارک رمضانی دے خطبہ کو رسول مکرمی شخص مفصل مولانا یک دفعہ پیغمبر شخص گریہ بس دے مولا مولا امیر المؤمنین شخص کے سر مزدے یا رسول اللہ یرم چیر گریہ بے جوزے بنی یا علی ماتھوں دیر کے تھن موت دے مصیبت خجو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ شخص زندگی بار بار پیغمبر شخص دونی مسلمان کن اصحاب پیغمبر کن شہید چھنو منا پیغمبر شخص شکایت موسیٰ دعا شکایت بندوئے پا یا رسول اللہ نا شہید چھتا میں نجو فلانی شہید سن اے شہید سن حمزہ شہید سن یا رسول اللہ علی شخص شہادت مقام تھمچا میں نظر منا پیغمبر شخص دیا بشارت تنز دیا علی یرم شہید کیوں چاہین لکھونو اما یرس مول ادی وقت پہنو یرس تھک چاہینا یرس صبر بچائینا یری حالت کچی بچائین دروانا مولا امیر المؤمنین اس کے سر مولے یا رسول اللہ شہید اس کے اتپانا صبری ملسا منجو صبر گر بچائین مصیبتی کا شہادت مصیبت منجو شهادت جای بشارت این رگسکت یا رسول الله علی صبر بگذر یا رسول الله علی لمصیبت من اگر امیر المؤمنین لشهادت پرگت نصیب سونکتو بشارت نرگسکت دکچه این یا رسول الله ما علی تحت جو ما صبر چی گو ما مصیبت من ما چین جوزر من جای بشارت چاند دی مقام کو پھر گل کو کنتی فرستودین تبریگی ملسین لیکن دو زرین واتس تبریگ تانچه بوتانی افسوس گاه متی دو شده ونیا ایمدون گمو فیلم قصایاتی ذهن هم کلا صبح تانسین تزریق تاجه او شهید سب بسی چو مقام کو این بوده متزرم زبده امیر المؤمنین سلام الله علیه شخص من کنت مولاه زیر پیغمبر از مولبنا علی وقت کن فزتو زیر معموز کنده ما دارین کامیاب سو زیر مول سجو جمله معموز ده یا مقام چی پیغمبری فقه بستاری که جوکس ان الله اشترى ذروه پی آیا و نازل چانا ما علی درن کامیاب سو زر درن کرام استوش جده اما فزت و رب الكعبه قسم بر رب کعبه علی درن کامیاب سو علی سوده چند سو زر جمله و نموس جناب ابن ملجم لعنت الله علی ضربت کو 19 ماہ مبارک رمضان تھون مانا مولا امیر المؤمنین جملہ کے سر فزت و رب الكعبه درن علی کامیاب سو درین فائز سوں رستگار سوں علی شپے دچ تمام ہم نغم کو اتنا شہادت تھن تھن پر ادی مقام پہ کہ تھن زرے کی جملات مولا شپس مور بچا سوں نیتو زرے نظر متا دشمن کو نزگاہ حضرت دے ونی شہادت مقام کو میں چھوڑ سوں شہید شان بہشت نما چاہیں سوں نشن تا چے گیری اچھی ہے ناتی دے چوی سکتے دے سنبادن مسلم تھن فشو دے لن ماروز دے لچا دو منشو شهادت مقام کو نچوس فلیس فوقه برون یعنی دو بسان چھوڑ موت مقام چه من یاد بگنی که تمام پاکت مسینا چھو مقام بگتون من رو گفت پتا یا موا چی بچین نو رو گفت چین ده از مغاتی سن سفرونیزه نو با صحیح نو با آدیان دونی صحیح سره نو با نی آشورای جاگه چی باروس کلیا رو گفت تمام روشده نی امام حسین شاک شهادت که تون شهادت سب بسی ارزش نو کتاب مقام پوی بهشتی مسلم دون جمع چانا امیر المؤمنین فزت و رب الكعبه زربا شنطه یا علی زرنچی یا حسین زرنچی گریا با شاید در رهبر من اس پر شاید در ممکن زربا اس پر عزیزان من کن کھری ملسے کہ حقیقت پر استید نہ کہ تو کھرن چگین حقیقت پر استید نہ کہ تو جائے افتخارین جائے بشاراتین گسکاتین تبریکی ملسین
اما یرا متی وظیفہ کچی آیا ادی حقیقت کے حساب پہ کھتکھان اور گاؤں میں تبریک تنمائینا یا نا دینا ظاہر کو دشمنان اسلام اسی وجود زبان مظلومان قتل بس وندر احباری فاقو گچوک مظلومان حالت چی کے قتل بس مولا امیر المؤمنین فیق پہ ضربت پہ دھوم پہ عالم نم نسا متھب کو کی مصیبت کو ادی حساب پہ کہنا تصدق منائی بچائینا یا حقیقت پہ حساب پہ کہنا تا بہت پہنچے مطلب تابع ائمہ تابع قرآن تابع رسول اللہ اگر کی حقیقت پر اتر نگے تو مقام شہادت تبریگی مل سئی بشارتی مل سئی لیکن ظاہر کو پیغمبر کے اپس کے سر مزوہ کھنتن نی حسین شہید چھان نی علی شہید چھان اور بہت مربوط چھے مصیبت چگلا یوما کیومک یا ابا عبداللہ امام حسین مصیبت پر نچو مصیبت چگمانی یوم میں حقیقت پر خری مل سئی کئی امام حسین شب سید الشہداء شہداء کن گاونی کو پسوں اما دو زرنر بہت مربوط حسین مصیبت پہ کر نم نسز گریا بس چمانوس خون قطرات نچمان ہر پچھاسوں ادھی کا مبادا ادھی دشمن کو لی دس صبح کی ذہن اثر جا کوئی کی تن تھا کھنم گمو چن چوکی نا غم من آئی حسین مصیبت پہ نور وشائی دیری یارا موادی سرمایہ اور لگ نچھوٹ پہ جائے غمین جائے زدگین جائے شمائین عزیزان من کن کاش دنیا کے دانو حسیت پہ لگا تو شاید جب مچی کھولا اس پہ نچان سناتی فرز ارزش چھوٹ پا تام سناتی فرز رحمائی تھو بکا شانا مطمع لیکن دنیا دو پہ ملسن مانا چھوٹ کھولا چھوڑ عزیزان کنون خدا تبارک و تعالی سے انشاءاللہ سنسی خدا اعلان شہید سنسل صبر اسلامی کے لیکن اس پر تمام شہداء کن گمنا بلا خستہ عزت چی ایران شہید سنکن دل پاکستان شہید سنکن رخباری شاپ ہم گاما انشاءاللہ درجات عالیت متعالی بتطیع اللہ خدا یا باری الہ اہل بیت علیہم السلام شفاعت کو شامل حال شزد وزیع اللہ خدا یا مچن اور بینچی نعمہ شعار شعار امیر المؤمنین تاسن حسکی قبر امنود حسکی محشر امنود چشمان عدین برابر مچن مکفر الشعار قيران نداوين يا علي يا علي يا علي زوجته عزيزا قيام الله برچا میں لیوائے امیر المؤمنین زندگی بدشت زر خدای کانت سو دنیا ماں ہوگی زندگی چاہ سامنے رئیس مشہری افسر مشہری اس کا پوٹا کچھے کا زندگی میں گلنا مگر دنیا کے چاند سے بچائیں سب سے آخرت زندگی قوتنا ٹکتا ہے اس کے جسنا سنوچی مدینہ میں عمل خدا عمل پرموچی عزیزا مظلومیت اہل بیت جوان پیچھنا سرمایین اس کے قبران جو مردن اچائیں قدر شاہس خدا شکر بزر شما قدرے کہ تو مظلومیت اہل بیت انہوں کہو شب جمعین شب مغفرت شب رحمت دعا مستجاب شاید بتانی ما ہم بارک رمضان خدای رحمت بکشید انشاءاللہ بشماوی کہ خدای رحمت بکشید دیو چول امام حسن مشتبائی کرد دیو چول مظلوم ہے ما ہم بارک رمضان امیر المؤمنین کرد یا علی بکر فزربنا یا علی زربنا متحت یا علی مرگمون دعی ارزونا امیر پرتمنا کسان دعوی اس کے آخر اللہ انت اہل ترسم زندگی قوت نصیب زیعالی بہشت جان سامن عزیز کن بہشت من سنسین بہشت نعمت کن سنسین روایت اسمو لدھس کیا بہشت پیان کن بہشت کیا چھابا سمدون اللہ امام حسین شخص نور پستن چاہین اہل بیت نور پستن چاہین دل انچان کنی حقیقت کا محبت کنی ادکھن کن بهشت يجوز بابا سند الله امام حسين استنجاينو امام حسين ثمنا امام حسين نستراد كفانا نور امام حسين ثمنا بهشت يملك حقوق نظون زرب ومتى انتظارا من معلومة تامسك شخصوة سيوم المستشير معلومة انزر ونفوز زرب ومتى عمنا بهشت البوز نربوس يوم قيام الله ما تعرف فشتي مجلس امام حسين بهشت وچم امام حسین شب جوار دوست حسین نسبرات المونسی سوسنا یا بهشت خون کچی بچهی از که جهن از که متا بهشت وارد محشر چانا قیامت بجبتن بحقائق ثم المتا تفشتین
بمجلس بهش بسنتنی بهش بمجلس به ارزش بهش بسن ارزش بسکته پیران معتبر یا شب جمعه اینجو شب جمعه زرنا خصوصیت کنم چه شب زیارت مولاد عبدالله الحسین غریب زهرا مولانا حسین زیارت شب جمعه تمام فرشتان جمال والله تمام انبیاء جمال والله قارسان لطف جمال امام حسین شب قبر متأخری کا انشاءاللہ کربلا لسکوت بدو اگر سکوت سرنا یام دوبارہ زیارت بے ورمتن سننا دنیا سنتن زیارت امام حسین قبر شیو شیو امام حسین زیارت زندگی ایران تبدیل بزر خدای کا نفسون شب جمعہ تمام فرشتان انبیاء کن جمعہ امام حسین قبر متأخر زیارت بار وطن امام حسین کربلا لنتهمنا تبدیل مجسائر نسانا سنیان دور زب زیا حسین تسلیم برام یرسان حرم بتسوق کرم نچی زهنانا نتسلیم کربلا مقدس تصویر بکاسه من القدس فرز بسيرا سلام ارزب يا حسين السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين ان شاء الله دنياك مولا حسين زيارات اخر لبن تنقل شفاعة من حرم نسيم لازم كنيا شر توسل مختصر توسل بالدعاء كل بخشش لنا وكل غريق رحمتنا شهداء الله السلام فالسعتاز شهيد شاكنا اهبر بحق نباتي كلنا ويروح كل توابي ساعات سوشي زر تبكنا بل سوشي زر ومنا كل غريق رحمتنا إسلام المسلمين لا دشمنان كفرح ونصرة نسيم سوشي زر يرون عون أمامك فرش مجلسك بكسوت لكن شنك بسوق بزر إيران ونأتي حالة ديو زنزعي بخبر ما هو لك رمضان إفطاري خبر چیش حالت زرد چهار سے یشنا روشنا روایت متعال دیان کلی ہمیں دعا بارے تو فرشتہ لاکھ گرمی میں دعا بولے کھری میں دعا کو مستجاب سوشی لاکھ گرمی میں دعا بولے عزیزان کن کوئی میں دعا بولے نصرت سوشی زرے فتح کامیابی سوشی زرے امنیت سوشی زرے ایران زرے عراق زرے جنر سنگمالسان ایران نمی تمام سرمایان دلان کو عزیزان کو دین چھوڑ لگے تو چھوٹے ایران مایان چیو دعا بس مولا امام حسین توسل بس یوں مختصر توسل چک بہت سب بسی مولا امام حسین ظاہر کربلا سسو امام حسین و سب بسی مولا سس زیارت بس بین كزوج جابر بن عبد الله الأنصاري الصب سيدنا الإمام حسين شهيد كتنا قبر الإمام حسين كزار الله بشرف حاصل سن جابر بن عبد الله الأنصاري حضرت جابر كنا بنا يقبل متوسطون سيقبل متهم مقبل عطية كسر مزل عطية يوم متن إمام حسين شرط قبر كزار الله شكزره كربلاء نستو نهر فرات كرما غسل تاس ترجم كون تاس تانسنا عطية الأرزا بسلول عطية إلى باب الأتهمسة نمولا غريب عزيز زهراء قبر متأخر في خرزنا كرزنا حسين قبر بوزا عطية لباب الأتهمسة كاس جابر شب لباب الأتهمسة مولا إمام حسين قبر بوزا كسر نزل جابر قبر حسين كفنين كل مولا في قبر بيك تفننا جابر زلبا في الرسم الرئيس نعم بنصيب القلم من فرقين من كذبه بس
حسين سيا محبة كل ربنا حسين مصيبة سيلك تحت من جابر سليمان مصيبة نخلطينا من كنسنا ولا حسين قبر بيك بهوش يقوت رسب هو Sözümü Kerbela